Sana tutun. Allah jettin tepmeyi. Tevşince devtek kendine kalkanda. Ya aldık tutup katar aldık. Haydi. Tamam beyler açık olun oradan. Assalamu alaikum. Başta su var, kontrol koysun. Ya bak, sen yavaştan nasıl var? Ya olasının arağında doktuydu, tarılganın arağında. Çarık bo'ltiradi. Altın kazıkın beragında jauğunda. Kete tuş. Mına tarılğa geldik. Jamur ayay koydu. Çimelen samanlardı. Arkada 4 çetlik tuş oldu. Tarılgan jolun gördüңөр. Asfalt. Tarılğa City. Ova da. Barbay. Oğlum arkadaş nerede balık. Ey Allah. Allah. Tartıldı. Kızı koltatmayak ha. Maşallah. Kuralcası olur Murat ya. Ama kolları görmeyen kolları. Teşekkür. Allah çıksa biliyorsun. Ne yapsın? Hiç aslında yok. Ayağımda kaybını da arama nereden? Bak ya kaç satıcı değil. 4 saatte. Numara almış ondan. Resim mi? Ha? Neyse var ama. Allah Şehirdeki darak yok. Allah götürüp ben de Gete versen lağlana gel etkensin ben. Aynen parası. Lan sağ. Bağırdın saydı. Arkadan saydı. Ökten dedi. Oo taşlar güzel gelmiş lan. Ey, put dedi atkılı, put. Özüne şeklinde bu ley. Put dedi atkılı. Yaman öydüm işte. Mına жерге мына солярканы окойуп туруп, шуттун жолу курулуп атат. Экскаваторлордун соляркасы ушул жерде. Ana бисмилла, кеттикпи? Шут деген жайлоону көрүп келебиз, Кудай кааласа. Конок болуп, айланып, а? Ana tanık yedi. Kadasın sushi pushinikini alalım esin mi? Jigitler mence kabir. Ey de kolla. Akjol ey. Squat versin ha.
Mına şuttun жаңы құрылып атқан жолы. Шүтеп, чекесінен қазып чып кеткен туғандар ондай болчу. Құда қаласа жол бүтсе дағы жеңілдіктер болады. Мына жақтан эле жолчу мурда. Мурда жылы ушактан чыкканбыз сууну бойлоп. Азыр мынаке, мына жаңы жол. Мына казып чыгып кете берген. Келечекте Кудай кааласа сонун жол болот деген үмүттөбүз. Кеңири жиптер менен келип, жана башка машиналар менен келип Кудай кааласа. Мынаке. Оштогу эң керемет жайлоолордун бири. Кудай кааласа жолу бүтсө, аягына чейин сонун болот. Туризмди өнүктүрсө болот бул жактачы. Кыргызстан туризмде келечеги мол, өтө чоң Кудай кааласа. Өнүгөт. Мына Шут жайлоосунун дарбазасы. Ушул жерден мал чыкпайт. Кирип чыкканы эшигин жаап кетишет. Малдар өтүп кетпейт. Бияка качып же. Ал ушул жерден Кудай кааласа бейиштей болгон Шут башталат. Бисмилла. Мына урматтуу кыргызстандыктар жана папандыктар. Мына досторубуз менен папандык 91-жылкы достор менен Шут кереметтүү Шут жайлоосуна жүрөбүз. Мына Шут жайлоосунун кире бериши. Мынаке, дем алып, чарчаганда токтоп, аз-аздан шам-шум этип атабыз. Мынаке. Аз намаз окудук касырда. Мага да жакшысынан. Acıga ver acı. О, достум, эме жакшы го? Бычак сонуңго? Бычак сон не? Папанский вариант. Бычакты көргүлө. Бычак ишиде жок. Алла бисмилла. Бычак менен тилин кылып аткан адамды айтсаң. Рахмат. Алла разы болсун. Ай досторум. Шуттун кире беришинде мындай кылып канал кылып казып койгон. Мына жагы жол болот экен Кудай кааласа. Мына Шуттун жолун казып аткан экскаватор. Аз калды Кудай кааласа.
Kutuş düşür bak. Oldu bırak dedi. Osunu alsak ne kadar da öyle. Bugün eğer taşka etmekle biz bu işte. Bunlar hakkında tezde gelirsen gel. Haydi. Münyak uzak değil ama. Haydi ana eşek arkasına. Hadi gidelim. Ne ona ne kovrak. Boşa koştu. Bırak sopadın boke. Değil. Başka Solda. Başka versen. Podcast'ın arkada kaldı. Neredesin? Kal. Son tahtın kamera var. Kamera tartışaklı var. Geçen ben dedim. Ya koydan koydan. Saç çok var. Nasıl koydan çok? Burada yollar ileri. Kaymak sivri olsaydı ya. Na şutkan jet geldik. Ne dedi Accat? Total erkekler gelet dedi. Kim gelene marmanda gelmegene marmanda. Jet dalıyordu, salıyor. Alhamdulillah gelip jet geldik ha. Bismillah algılayın. Çayga girdik Caylo'dan. İskiletçi? Kaymak sütten at kocanı var ha. Çok tamam için. Maşallah. Milancı tujuh kan dari mana sih? O natural ne var? Natural nih çay. İlanda bir yaka gelip beklesin. Kim erkek olsa şu gel çay içmesin. Kaza otun anam sulet amdan tav. Nakımızdan iskile ballar. Kurdak. Caylo'nun kurdağı. Çögü, kaymak, kımız, en iyisi kımız ha. Yine Allah'tan şahane. Maşallah. Artık gördüğünüz vakti içiyotkan. Bizden ustası var. Karın oldu ya. Pokat karın. Krasiv olacak. Var görüyorsun erten. Sana ayıp koy ulan. Oldu da. Batıştık. Vallahi. Yemeden Allah. Pay. Tamaktan algılayım. Ama çakağa acele etti. Tamaktan algılayım. Hayır gel kaldı. Erman ayır. Bismillah. Oo, kanka cümle daha aralda жүргенде suç. Bismillah. İkinci çok taşı yine bir tartışma kaldı. Birinci de çok taşı dedi. Daha bir çok taşı kaldı dedi. Turul aytdı da turabı. Ben bular hiç qanday algan joqman. Ayga turulap keldilar da. Hiç qanday. Ma bugün 29-iyun 2024 Şut Caylosu. Na saat 5:30. Tangamal. Na keremet. Na saat 5:30'da turup uydu sağan sizlerin uşunday dosuңар barбы? Na zon atım ne dosum? Olokonun berketi de özüm naşatlı. Aa, Olokon'un berketi bu la. Olokonun berketi naşatlı. Bir şey de var. Yokta var. Ne da. Yeteceğiz aşı ona Allah dola. Şey geçecek. Kiyikler bu la o şurada. Hazır o şeyde bolsa bir o şey. Bolup kalsın ya. Şey çıkmadı. Na aşkın. Aşkın sağınlar be. Son.
Vallahi yok da. Öyle son kenar. Son ile alısı olmasaça. Ülkeli onun tasında sırası. Açtın olur. Ana açtı. O? Allah. Anar bakanda ol düşüyordu mu? Baş tumak sıra o aylığını. Qanday ekan chukuri? Vereyim hazır hamdi. Qimiz ishqim bilan. Ana men do'stonim, mana ishqindi. Ishqiradi. O bokel tatlı bokel dostum sapsın. Broza alıp karmadı. Bu koç kılı oldu. Nam. Ayaş kalk ettasın. Tassan kurutan var. Boş uğur bu olsa. Bokel. Ya boş çok patron öğren. O ayrı bunke ismetli. O ayrı. Gel dökelim. Gel. Hasırım böyle koy. Hasırım. Oo, maşallah. Onlar çal koyun dostum. Tamam. Mana hurmatlanlar. Asatda so'zdim. So'yishu. Dostlarım qanday dem oldinglar? Erta son jerken toza havo. Ozlik bor ekan bizda. Shu basib kelishlar qiyin bo'lsa, biroq kelgandan unutib qola turgan yer ekan, ha? Qo'zdiga. Po'lat qancha otasın do'st? Zor olsun. Yaxshi dem oldingmi? Bizde çoğalı mıksap turamiz. Jilari jeberdi. Sonda ekan, jaqdim ha. Şutqa kelgan sayin kelin keladi-da, yo'lda unutib qolar ekansan, ha? Kameramazın değil mi? Elder qurutdan olayotgan, ha? Qurutdan. Nangaralar sotunda ya. Qachirat barcha jag'ishotgan. Adam nasıl var geleceksin? Adam acak mı olsun ya? Taygan. Küçük dedi bunu, ha? Ya acım lan ben koptum. Otur. Молодец dostum ya. Maç. Bir. Kimin çeşmede? Bismillah. Oşo'nun orduna bir bakmayın mı dost? Ana Baştan alıp çıktım ben onu. arçadan bunlar. Oturağız ya, bismillah. Tıştı qanday dem oltasın? Son mu? Son dinlersin. Taqdir. Yaxshi kelinglar. Qutush gel. Kichkina bir bunday suylashib o'tiraylik. Son do'st. Boshqa kelmagan do'stlarga dag'i tartib beramiz da xudo xolasa. Alısda жүрген papanlıq tuğanlarga, жалып Qırğızstanlıqlarga, shunday sağıngan Qırğızstanны sağınganlarga көрсөтөбүz xudo xolasa. Otun gelir kana? Otun gengi de Artıq öz yeme qılavı. Maşallah. Ne kadar burnu alık ne? Batmağanı bu nereye koydun? Gel lan. Nereye koydun? Gengir oturan. Bundan açık alık lan. Qımızdan alıb çıxlı. Qımızdan alıb çıx. 5 mi tuttur lan? Kichkina yeme olsun ha. Özgü keleyli. Hay bitirib şeylik keskin. Ya özünce bir rahat değil. Bunday barcan çalanlar. Oo erge çıkmapız dey.
Az çıkar dostum. Kımız alı var. Alıp çık dostum kımızdan. Çoğurağını aldı be. Bu şutta bu en akırkı jaylo. Конечно. Bir yağı geçe kayırdı var. Kamursuydu. Kımızlar kımız 100% taza. Geçe tünü içtigilek orular kozga öğretkende putlar kakşap tünü men ukta albadım. Saatin cebesine karap keteyik ha. Oң жақтан достum. Bismillah de. Katarayım jonga degen. Jongomda olas. Videoga tap koyarlar. Kımızı kadar ket tavılda. Ne var tınlar. Bizde oturalım. Gel olsun. Ture ture. Kımıgem Ben kustodum dayrakta çıkıyorsun şu oturayıcı. bolboydu eken bol ha. Arağına çıkıyorsun. Bu sene ondacılar. Geç geçe. Alğandan şöyle gidelim. Kaçan ilesinger bunu? Oldu az ileyiz lan. Sıktarı, limon patı da su koksa. O zoda emen takalar jurat qo'y. Onları jetele ol keltan. Ahvoli çatak. Hay. Ne görürgen? Nalkan görürgen. Birinci biz ona şu uylar kara turgan yerde şeyde çatıp bir o yerde oturganmız. Barakta İsa degen var mı? Sasel canım da. Anjat. Jaylo oturalım işte aytıp ketsen ha. Jaylo dost benim şu ya görgende. Biz oturgan yer. Görgön deyip ha. Görgende. Nasıl çoğun görgen, anası kiçine görgen. Tör dösen kesin bırak. Ova en başında biz. Nadan nara başsan köceyle. Başka jaktılar, lağlandıklar jaylı. Sunun başı kesin de sen ha. Papandın sosunun başı. Başında. Lağlan aşıp getir bek. Ova nadan asla lağlan. Son dostum yakta jap jaşıl kene. Güldeytir onlar emi gülde odot. Tamam, nalca qaral. Yakta qaragandарды gördük, rasa güldeptir. Çürüç. Qanday qarasang жақын болып қалады екен түнде салсын. Oroz yoğuşu, oroz ya. Anjat deme. Murdağı jaylo men azırkı jaylonun bir ayırmaçılıklar kандай bolуп kaldı? Жақсы эле дос бей. Азырам не? Мурдам эле ушундай эле азырам эле ошондой ойдон. Ayırma жоқ bu. Айырма жок, эми мына Adamlar murun köp çıkçı ile de. Ha, adamlar көп чыкчу эле да. Hazır жоқ ese. Азыр эми аз да. Az ha. Az. Mura az yem жақшы кен. Sonu görünetken değil mi? Jaylo gelsen bir iki uy bolsa kızık görünetken de. Ha? Yo, narkı betki adamda jaylo çığa çıkmaydı. Asat. Ne çığa taşındı?
Şuna birinci alıp koyalım. Son mallar. Ha o günlüktü da dostum. Asat bir yerde kança ем болосуңар? Sentyabrgacha Mangistaya. Август ая сентябрьгача ем. Сентябрда деле ушундай жашыл бойдон тура береби? Же саргайып кетеби? Жамгыр болсо, а? Gündüzde çıkartıyorlar. Günlükten jayla soşuldu. Şunlar jağı. Günlük. Oşodan tuş barsa Karakoyga düşөсүнөр. Мындай көрүнүштү көрө электим көптөн бери мындай. Малдар жайылып жүрөт. Мынан теп достор менен кымыз ичип сүйлөшүп отурганычы. Ona kogat kim ki? Bitti kogat çıktı. Asat'ta turasın abi. Asat ki o şol. Bu yazık ola bizden. Dede, Taqdir. Sen жүргөн жайлоо менен азык жайлоонун айырмачылыктары. Tosun жайлоо айырмачылыгы ошол эле бойдон. Бирок мурда адам көп болчу. Мол чок ташта адам боло бар эле. Биякта Hadi de biz otursun. Aytörsen bak içinde gidelim. kim içem dedi? Mol jeri. Birinci geliyor. Yine bir çok taşlar. Hazır adam az eken dostum. Kiyor değil mi o ne? Sonun jaylo. Ana duruyor. Kontak girgoy bir dağı azırak bulup koydu. O şu ulak çapçı dostum. O nerede Qayerda? Şunda qaraganda sıkışıp turat ko. Oo. Şerde qayqı yer var ulak çağız. Mına şu dağı bir 10-15 günden keyin baştalar. Daha bir sira ulak çap. О, толкун турган жер эмне эле? Арал дедиңерби? Şunda bir malımız çatasan. Heda bir ya. Başta көк koçuyla. Көп улага мен чапсаң бұл өрет қоңуға мат керек те. Жүгіріп тұрыш керек. O kırga çıkkanda уже жетtik деген. Erlan qanday өзүңө жактыбы досум жайлоо? Жакты мага сон. Мен мурда жыл келгем чарчасам да мынасындайм давай дедим го. Барам деп чарчасам да. Сон жерлерде мындай жерлерге келип келе болбосоң кийин аякта. О, нал шатыр бұл досым я. Хамо жерлер. Кийиктер бар биякта, а? Тер бар одан sonra. Бар. Kekili koyun oşunca da. Чоң рахмат, Асат, Анжат. Ушинтип сыйлап, кымыз берип, союш берип. Dostlar mına Asat менен Анжат bizди чакырып сыйлап атат. Кымыздар менен, союш менен ушуларга Алла разы болсун. Hep yerge gelbegen adam ormanda kalat da. Ого. Aytpadi. Yazıp geç gerek ekan. Kımızın içsen emme 100% deyin. söz menen aytıp mындай бере албайсың да. Son ökö мына Асат менен Анжатка чоң рахмат. Мына балдарга дагы рахмат. Бул жерге кече Анжат өзү айтып калды. Бу жерге анча адам келе албайт экен. Азыр өзүнөн угасың калды. Өзү айтсын, мен айтсам азыр сарындай үй болуп калбасын. Мактангандай болуп коет. Бисмилла деп, кана. Өзү айтсын, ошо Кымыз карачы агарып турган, не? Kımızı içe. Kımızlarına bir İslam'da okuylar. Bismillahirrahmanirrahim. Асат менен Анжат чакырып турабыз бизди ушу. Келген рахмат досум ушундай чакырган. Ушу коюндан биз жакшы сонун сен биздин сойдун досуң. Көзүбүзчө досум рахмат досум. Алла разы болсун. İşlerine iyilik болсун. Кечеден бери кече түнү келгенбиз. Келгенден бери кымыз ичип атабыз. Рахмат досум. Тагдыр. Алганыңызга ийгилик болсун. Ынтымагыңыз кенен болсун.
Taqdir söyle sen. Endi silab qo'yim do'st. Şu taqdir Söyle. bizni yol başlap geldi dostum. Şu rahmat. Navigator olub geldi şu dostum. Navigatorga siz. Ana jetemiz, buna jetemiz deb olib kelib qo'ydi ha. Молодец, балдар, sizlar мына sizlar ham shuncha cho'g'ilib kelganingiz uchun. Qancha adam bu yoqqa kelishamiz o'tib qiyin, alыс yo'l. Mына Anjat men Asatga ham rahmat cho'ng qo'y so'yib shuncha siylaganga. Qo'y yo'da aldina qimizni ichidabız. Urmaslik degan yaxshilar Xudoga shukur shunchaligina. Mына жаратылышның qo'ziqlarini qarag'lar. Bu yoqni qarasang asqazo, to, keremet jayet, archa, ышқын. Bu бардық нәрсе бар да қысқасынша. Бардық нәрсе. Ес аласың да, ес аласың. Ес алғыла. Ең жақсы ошол. Taqdir qancha bir sentyabrga cheyin kelsa bo'laverdi ekan bu yoqqa. Qancha kelbey qolgan ballar ertaga. Avgustga cheyin. Rahmat, shunday yerga chiqirib bizni siylagan, kecha kelganmiz, kechadan beri siylab atadi. Alloh razı olsun shu yigitlardan. Doimiy shu do'stlarning orasida shunday ынтымағымыз күчөп, шундай ынтымактуу жерлерде, ушундай жакшы жерлерде эс алып жүрөлү. Келбеген адамдар келиңиздер, ушундай жерде эс алып кетиңиздер. Өтө жакшы жер экен. Керемет, сөз менен айтып бите албайсың. Келген адам гана. Артык. Жо, ар кимдин өзүнүн жүрөгүнөн чыкканы башка да. Çakırıp dostlarımızı sıylaganılarga çoğun rahmat. Çoğun razılık bildireceğim şu baldarlardan. Şu baldar süyledi, uşunca. Şu sözlerden hoşlanacak. Anjat мен Асат досторубуз чакырып жайлоого бизди дем алып кетсин деп чакырган силерге рахмат. Аны ушул жактан атарып келген мына балдар силерге рахмат. Атайм ушинтип жүрө берейик, дем алып, ынтымагыбыз үзүлбөсүн. Ажы досум сага рахмат. Ушинтип жумаңы окуп чыгып биз менен келгениң, Ошол не дейбиз? Дем алган жер өтө сонун. Только дем алыш керек дос бу жерде. Жатыш керек, Жатыш керек Rahmat dostlar çakırganlarga. Çoğun rahmat ушундай сыйлап атасыңар кечеден бери. Разы болсоңуз баарыбыз. Мындай жерге келген амарманда, келбеген амарманда да. Аса эс алчу жер экен. Достор силерге ham рахмат келгениңерге. Кече жөнөгөндө 2-3 өз дегенибиз билип калдык эле, кийин көбүшпөйт. Баары ушундай эсенчиликте ойноп күлүп жүрө берейик. Dostumda görüşmeyeli. Allah kalası. Olmasa nasip olsa. Asat өзүң досум. Интернатский сөздөрдөн. Ne diyeceğim, ben uşunca gelip sizlerin özü gelgeninger özü çoğun neme da uşunca jere jetip ne diyeceğim, barыңар den soğuk doğula adam şunda çakırgan жерге gelip durugula çoğun şunda ынтымағыңар үзүлбөсүн. Рахмат досторум. Ne içsеңер ne жесеңер баары аш болсун жолдар. Анжат өзүңөн көркөм сөздөрдөн. Мен досым мыналар жакшы сөздөр сүйлөдү баары баятан бери. Сонун болду. Эми конокторуңа сүйлөйм. Конокторго рахмат ушунча келгенине досум. Бир канча адамдай келишем эле кыйын. Жөнөкөй адам келе албайт, молодец экен балдар. Оригиналын айтып коюлган кийин эртең. Тура. Мен качып дебес. Ягын айтып турайын да досум. Рахмат. Ден соолукта болгула ушундай айткан эси жок, мына ушу бала айткан. чогулган жерге келе бериш керек досум. Эркектер гана келет бу жерге. Кыч болгула бала чакаңар менен. Мына Ерлан Таксырга ham рахмат, ушунча камераны тартып монтаждап мына ботекс кайтып келсе болду. Силерге чоң ыраазычылык, Асат. Ошол, сен бизди сыйласаң, Аллах сени сыйласын. Анжат, Аллахым силерди сыйласын досум. Бир жакшылыкка Аллах Таала 700 эсе жакшылык кылып берем деген, андан артырып берем деген кааласачы. Ошого досторум, Аллах сыйласын. Сонун. Ачканда керемет. Силерге дагы ыраазычылык, бардыңарга.
şuttun törüne çıktık. Bulacak lağlan tayımız. Törüne çıktık. Aslında ben de çıkıyor diyeyim lağlan karab. Bulacakta dikkaken burağa. Bu taraf şut, papan. Bu taraf lağlan. Mına tugandar, mına şuttun belinen oşon mаңдайында мындай шарқыратма бар. Мынаке bizim балдар демол түшүп. Бул не досум, не шарқыратманын аты? Şöyle şarkıratma mı? Mölmün susu. Bu su kayak var atayım oğlum. Barıp o hamur suğa koşup keter. Lağların susuna mı? Şuradan düşüp, ne mölgüden düşüp şuradan giderken bu la aylanıp lağların jayıllarымен aylanıp giderken la. Bugün ikinci tünümüz. İkinci tünümüz. Şorpa. Gigot benim caylan şorpası. Erkin zaryat emez. Ama iki. Şu kumrağa koyup koydun dostum. Artık da olsun. Tohum aldın mı? Oo, bayağı ekim vergen kadar koğlu. Buna da olsun, buna da. Karbilen koygu. Akbergen kara mergenler. Karbilen kırık atı onu kettik. Hey, aşağı çık çok bulur. Az dostum. Bugün 30. iyun. Bizim 3. günümüz. Şut çaylı olsun. Ya sen öyle değilsin de sen. Başta onun fazla bu çarpı tutapır. Üçte tulik var mı? Saçı eklerine çıktı. Yeşil bir cevap atan. Açıp atsam cevap atan. Attılar kavan. Bu çıkmay tuttu. Ha, bunu taksir edip faydalı kalın. Madınız yap kork et atmayı da. Çocuklar ürün de şimdi. Çocuklar dururdum da şimdi gelin. Ottum calındat kılay, calındat kılay. Yok. Balık tuttum. Hayır. Buna şuttu dağı kıdırıp dostumuzun sıyın görüp kayttık. Ya onun apası ne yok şu ete? Yok, min bas. Oldu. Bunday бағыттарды қойып қойған. Туристер үшін екен бұл. Шудан ашып кететкен алайдың тоолорун ач. Адашпаш үшін ушундай белгилер қойып қойған. Артчы да кетти тургула. Moynu көтөрүп бере. Жин olmaz öyle. Böyle bu atça düşerdi. Ha? Bak tavuk. Ya su kaydı. Bala
Mına şuttan da kaytıp gel atabız. Mına şuttun suusu. Mına balдар çarçadı. Mına жаңы жол. Эми тегиздейт экен Кудай кааласа. Мына шуттун жаңы салынып аткан жолдорунун бири. Мынакей. Мында перевал болуп түшүп кеткен суугач. Секир полот. Atla. Ket Eldar. Ya bismillah. Mına şuttan dağı düşüp geldik. Kayıt atabız. Mına şuttan çıkıp zilliklerini cevaptı geçen aşkan zilliklerdi. Algı var. Öyle oldu. Ben o şeydi ki bunlar. Mına tuğandar şuttan da kayttık. Es alıp, oynap. Mınaki. İş bolğula